MS Purnima Enterprises presents Khapri International Manipuri Short Fiction Film Festival 2021. Organized by IPAK Films Production Manipur under the Aegis of Film Forum Manipur. Ima, ako'y babangda duty jalamdradi corona pa amoy ko. Corona pa amdradi sibasu siramoy ko. Ibema! Imagi Ibema! I chalogi ko. Quarantine center da duty to bodo. Khara section bi ko. Ado, pabung dakto. Pabung kale ba. Taming chan pijo ko. Hoi. Kauni. Chalogi ko. Hello. Ai haksang khara nuai ti na test of the positive word. Kariya. Kam daura. ICU da thamme babung. Manung da jangbasu yade. Wari su sana ande. Hana kidney khara su omme hai. Kari hai ba. Kimjengi munga birabra. Mani hai biyo. Tawzara isi police headquarter raini. Kimjen do yagadaba mandre. Kari hai ba. Tamo. Kari no to ba mato si bo tamo. Ima, Tamo. Ipabu kari wele sigi ne kipjen. Ipabu mangla hara ne kipjen. Imagi Ibema. ise, nang muna kalo. Yumdong poksida nupa na kukal pangkana laybasu nate. Aswan ba ahan siga nang nahan. Hayeng patanong na tolak padane. Kanana tawdang yabigan niya. Imagi Ibema. Ima isagi layba kasi. Undong na tikred ako. Tasaw! Liglay! Kakaloo! Mama, haksang khara nungai biraba. Yare. Liglay! Haksang se. Sida phamo. Farakadaba mandre. Fararoida. Mama, Aigi chanu pado COVID-19 gi lamthingda mangin thaba lami ama oina. Miyam gi damakta thawaina pontha pikre. Aina pokchaba ichama oijarabasu. Ai mabu kai khumnai. Magi damak aina chawthokpa poi. Mama. Adubu wafam amana aina lairiba law inkhol lokpham apun magi tangkhai amadi mama machagi mingda palam lage
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯔꯝꯂꯒꯦ ꯃꯥꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ Main sponsor Maipa Bhenu. Sponsored by Oinam Roman. Co-sponsored by Eteen Computeriesed Eye Testing and Eye Care Center, Thoubal. And Northeast India Security Service Imphal. Online media partner IPAK Media.